Yes, turabaramukije inshuti bavandimwe mu muhererose mu mpane nyizisi ngiye baramutse ndamurere manasi kuri mikoro ndabakunda cyane. Mu byukuri rero reka mbanze mbibutse gukora subscribe aho mwamuherere hose mwisi kubera yuko iyi channel ni yanyu ni y'abantu batuye ku isi. Kora subscribe ukande kukazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu ndetse n'amavideo mashyashya tuba tubagezaho umunsi ku wundi. Inkuru rero yabaye akasamutwe ndetse ikaba nakasamatwi mu batuye isi nuko uwagomba gandagure Donald Trump yamenyekanye. Video imwerekana ari ku gisenge cy'inzu ikaba yamaze kujya hanze. Mu byukuri FBI ikaba yakoresheje uko ishoboye kose uyu mugabo ndetse wamaze no gutangazwa amazina akaba yamaze kumenyekana akaba agiye gushyikirizwa ubushinjacyaha. Igisata cy'Amerika kijejwe igendereza ryo hagati mu gihugu cy'Amerika cyamenye izina ry'umugabo wagombaga ngo agandagure Donald Trump ubwo yarari mu bikorwa byo kwiyamamaza i Pennsylvania. Uyu Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba mu byukuri n'ubu ngubu ari umukandida w'ishyaka rye kuri inshuro mu byukuri ahanganye na Joe Biden. Akaba yamenyekanye uwo mugabo amazina ye akaba yitwa Thomas Matthew Crooks. Yari afise imyaka 20 akaba yava mu karere kitwa Bethel Plank mu ntara ya Pennsylvania. Mu byukuri rero nkuko iki gisata kibivuga mu itangazo cyasohoye, Trump yarashwe igihe yarari mu kwiyamamaza i Pennsylvania. Urusasu rukaba rwamufashe ku gutwi yaciye akurwa vuba aho yarari kwiyamamariza. Abakozi bo mu gisata gishinzwe umutekano we bakaba bahise bamwirukankana bakamujyana ku modoka yari mutegereje. Ubwo ngubwo mu byukuri ubwo basohoraga iri tangazo bakaba batangazaga yuko Donald Trump yamaze kugezwa mu rugo ndetse ameze neza iwe New Jersey, ndetse akaba aho isasu ryamufashe ari gukurikiranwa n'abaganga, kandi yuko ngo nta cyamubuza gukomeza kwiyamamaza. Ndetse mu byukuri bikaba byamaze kumenyekana yuko abo bahanganye aribo bari bateguye iki gitero cyo kumugandagura. Itangazo ryasohowe na komite y'igihugu y'umugambwe wa Republika rivuga ko ameze neza kandi ko ashimira abajejwe umutekano. Mu byukuri akaba nawe ubwe ahamya yuko nta cyamuhagarika nta cyamukoma mu nkokora, ko urugamba rw'ubuzima rukomeje kandi n'urugamba rwo gusubiza Leta Zunze Ubumwe mu bihe byiza yahozemo. Mu byukuri akaba we ari rwo rugamba yimirije imbere. Ibi byose bikaba byabaye ubwo yavugaga mu byukuri yuko Joe Biden yabaye umuperezida mubi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zarigeze kugira. Iryo jambo akimara kurivuga nibwo uwamurashe yahise wenda agira umujinya, cyangwa se bikaba byari byateguwe neza ku buryo bamushyize mu gipimo hanyuma ntibamuhamye mu mutwe nkuko byari byateguwe, ahubwo kubwo Imana yakinze ukuboko Donald Trump akaba mu byukuri yegeje umusaya. Isasu rimwe rikaba ryamufashe ku gutwi, andi masasu atatu akaba yagize abantu akomeretsa bari bahagaze inyuma ye. FBI ivuga ko iki gitero cyari cyo gushaka kugandagura Donald Trump. Igipolisi cya Pennsylvania kivuga ko nta kindi mu byukuri cyari kigambiriwe uretse kwica uyu muperezida wahoze ari perezida nyine akaba ari n'umukandida w'ishyaka rye. Kevin Doge wo mu ngabo zidasanzwe avuga ko Crooks ataba nta bimuranga mu byukuri byagaragaye cyane. Ibyabaye ngombwa ko abajejwe igendereza bakoresha ibipimo bya DNA kugira ngo bashobore kumenya neza uyu nguyu Matthew Crooks uwo ari we. Ntibarashobora kumenya imvo yatumye uno mugabo akora iki gitero, ariko abenshi bakaba bavuga bati buriya wasanga ari Joe Biden bahanganye waba wabiteguye, kuko n'ubuheruka bari bashyamiranye mu biganiro mpaka bari bagize kuri televiziyo y'igihugu. Ndetse noneho Donald Trump akaba yari yamaze mu byukuri kunenga uwo bahanganye avuga ati ese uyu ni perezida nyabaki mu byukuri dushobora kuba turi mu biganiro mpaka agasinda
agasinzira akinyuranyuramo. Mu by'ukuri ibi bikaba byarababaje Joe Biden, ndetse akajya no kwitangazamakuru ubwo yari yahuye n'abagize ishyaka rye, mu by'ukuri bavuga batese Joe Biden tumusimbuze undi mukandida, ariko bitewe naho ibi bintu byo kwiyamamaza bigeze, bakaba mu by'ukuri batashobora guhindura uyu mukandida keretse ubwewe aramutse avuze ati ngiye mfite intege nkeya, nimushaka undi mukandida mu nsimbuze. Akaba yaragize ati mu by'ukuri simbashije gukora nk'ibyo nakoraga nkiri mutoya, simbashije kuvuga amagambo nihuta nk'uko nayavugaga nkiri mutoya, atariko mu by'ukuri icyo nshoboye ni ukuvugisha ukuri kurenza uko nabikoraga nkiri mutoya. Ibyo rero Donald Trump akaba yaragiye abyuririraho cyane, ndetse na mbere y'uko bamurasa akaba yabanje kuvuga ijambo rikomeretsa cyangwa se risesereza uwo bahanganye Joe Biden, akavuga ati mu by'ukuri mu bijyanye n'abaperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva zashingwa, ndetse na bamwe mu baperezida twagize, umuperezida mubi wagejeje Amerika ku rwego rwo gusebywa n'isi yose ni Joe Biden. Akimara kuvuga iryo jambo bahise bamurasa. Ntibirashobora kumenyekana imvo yatumye mu by'ukuri uyu mugabo akora icyo gitero, ariko abanyamakuru n'ibitangazamakuru mpuzamahanga zaba na za BBC ndetse na za Al Jazeera dukesha izi nkuru, ndetse mu by'ukuri n'abandi basesenguzi b'amakuru bakomeje kugenda bavuga bati nabo bahanganye yarabashotoye bikomeye. Ibitabo byabiyandikishije kugira ngo bazatore byerekana ko Crocs yiyandikishije nk'umurepublika, kuko bivugwa ko n'ibinyamakuru vya Amerika amashusho ya video yerekana uno mugabo yarashe ari ku gisenge cy'inzu. Mu by'ukuri rero ibi ngibi bikaba bigaragaza yuko nta hantu akaga katagera. Nimba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kugerwaho n'ibi bintu ahanini byari bimenyerewe cyane muri Afurika, aho abakandida bashobora gushyamirana kugeza ku rwego ruhambaye kuri uru rwego, bikaba byakomeje kugenda biyobera abantu benshi. Mu by'ukuri abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga batese yaba ari Joe Biden washatse kwivugana mugenzi we Donald Trump, ese mu by'ukuri baba ari abagizi nabi batishimiye ko Donald Trump agaruka ku butegetsi. Abantu bose bakaba bakomeje kugenda bibaza mu by'ukuri ibyaba byateye uyu mugabo kuba yarasa uyu mukandida, ariko nanone abantu ntibirengagize yuko buriya ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye na politike ahantu hose ku isi ni bimwe, haba ari mu birabura haba ari mu bazungu, ibintu bijyanye na politike biba ari bimwe, imikino ya politiki iba ari imwe. Uwicaye ku ntebe y'ubuyobozi ntabwo aba ashaka ko yayivaho bitunguranye nk'uko nguko mu by'ukuri Donald Trump ashaka gukura mugenzi we ku ntebe. Kandi noneho mwibuke yuko na Perezida Donald Trump yavuye kuri iyi ntebe ayikuyeho na Joe Biden, mu by'ukuri ayoboye manda imwe yonyine, ashaka noneho kwiyongeza izindi manda ebyiri, ari nabwo ashaka kuvuga ngo ashaka gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyubahiro zahoranye, ashaka guhagarika ndetse intambara zagiye ziterwa inkunga na Joe Biden. Joe Biden nawe akavuga ati ndacyafite imbaraga kuko muri njyewe huzuyemo kuri, ndacyafite imbaraga kubera yuko namaze kugera muri White House, noneho by'umwihariko ndi perezida, kubera ko mbere yabaga muri White House ariko ari vice perezida. Muramwibuka cyane ubwo yari vice perezida ku ngoma ya Barack Hussein Obama. Mu by'ukuri akaba avuga ati njyewe ndacyafite imbaraga zo kuyobora inzira zose byacamo, haba n'inzira z'intambara, haba inzira z'amagambo, haba inzira zo kwiyamamaza ndetse no gushora imari mu buryo bukomeye cyane. Mu by'ukuri akaba Joe Biden azakora igishoboka cyose kugira ngo akomeze ayobore Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ntitwirengagize yuko uyu nguyu Donald Trump nawe ari umwe mu bakire bahambaye cyane bakomeye cyane muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We ahagira ati mu by'ukuri nubwo mu by'ukuri twahuye n'akaga gakomeye, mu by'ukuri twahuye n'ibihe bitoroshye twagejejwemo n'uyu muperezida Joe Biden, nshaka kubikosora, nshaka gukosora, nshaka kongera nkagarura Amerika, igitinyiro cya Amerika. Ndetse kandi mwibuke yuko Donald Trump we abakorana cyane bya hafi n'Uburusiya, ndetse n'ibyo wenda Joe Biden watemeraga Donald Trump mu by'ukuri akaba we abyemera.
ibi ngibi rero mu by'ukuri bikaba byakomeje kugenda bigaragaza yuko ari imwe mu mpamvu yaba yatumye Joe Biden cyangwa se abantu benshi bakaba bakomeje kugenda batangaza yuko Joe Biden yaba ashobora kuba afite mu by'ukuri ukuboko muri ibi bintu byabaye kuri Donald Trump. Indi nkuru rero turaza kugenda tubagezaho mu by'ukuri ni uburyo Donald Trump yaje kuba ahagasopo abantu bakomeje kugenda bamuharabika cyangwa se bavuga yuko yaba ari umuyobozi w'igitugu cyangwa se yaba noneho agiye gukora ibyo yaba atarabashije gukora ubwo yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu by'ukuri we akaba avuga yuko uko byamera kose ibyo atabashije gukora ari ibijyanye n'iterambere, ari ibijyanye no gushyiraho umutekano uhamye, ari ibijyanye no gushyiraho ibihe bidasanzwe bya Amerika by'ubukungu n'iki. Mu by'ukuri uko amafoto agenda bigaragaza akaba agaragaza yuko Donald Trump mu by'ukuri yarashwe ariko agakomeza kugira ishyaka, ndetse bakaba banamuvanye kuri podium aho yarari we atanabishaka, ashaka gukomeza ngo mu by'ukuri ageze imbwirwaruhame yari yateguye ku banya Pennsylvania. Mu by'ukuri rero bakaba banamushyize mu modoka we agifite igipfunsi hejuru avuga ati Amerika hejuru, abanyamerika ku mwanya w'imbere, nta kizambuza guteza Amerika imbere uko byaba bimeze kose. Ibintu rero bikaba byabaye akavuyo, akemera mu by'ukuri abashinzwe umutekano we bakamushyira mu modoka bakamutwara iwe mu rugo. Reka mbibutse gukora subscribe aho mwaba muherereye hose, ndetse kugira ngo uzajye ugira amahirwe yo gukurikira video z'ubwenge tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka mbibutse yuko gukora subscribe ni umusanzu ukomeye cyane waba uduhaye, kandi none ukibuka gukanda kukazogera iyi video yaba yagushimishije, hari icyo yaba yakwigishije, ukayigeza no ku bandi bantu, ukayisangiza abandi bantu. Icyo gihe ubufatanyije natwe kubaka igihugu ndetse n'uburyo bwo gushaka amafaranga kuri izi mbuga, kubera yuko mu by'ukuri nubwo byaba bimeze bityo kose ukuboko kw'Imana kuracyaturiho. Rero reka tugende tubereka amwe mu mafoto mu by'ukuri ya Trump mu by'ukuri amugaragaza n'imbaraga n'ishyaka rikomeye mu by'ukuri uko byagenze amaze kuraswa noneho akanakomereka. Donald Trump yakuwe byihuta aho yarari. Mu by'ukuri urabona yuko nk'iyi foto igaragaza uburyo rwose we atanashakaga kuva kuri podium, ariko abashinzwe umutekano bakavuga bati nyakubahwa ihangane rwose bibaye, dore nawe urabibona wanahasiga n'ubuzima rwose ngwino. Abashinzwe umutekano we bakaba bahise bamubundararaho bikomeye cyane. Mu by'ukuri bakaba bagaragaje ukwitanga gukomeye koko mu by'ukuri baba biteguye no kuhasiga ubuzima. Urabona nk'iyi foto bamushyira mu modokari, ubona ko rwose yaragifite ishyaka yashaka no gusubirayo, ariko bitewe n'ibintu byari bimaze kubera aho yarari bakaba bavugaga bati hashobora no kuba hari n'ibindi bitero byihariye bishobora kuhaza, bishobora kugaragara. Ihangane tuzakomereza ahandi. Ikinyamakuru rero BBC dukesha inkuru mu by'ukuri kikaba cyatangaje yuko bishoboka yuko Joe Biden ndetse n'abambari be batarishimiye yuko Donald Trump agaruka mu ruhando rwa politike, cyane mu kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri bakaba bavuga bati birashoboka ko baba ari bo bihishe inyuma y'iki gitero. Iyi rero ni ifoto igaragaza mu by'ukuri uburyo Donald Trump ugutwi kwe kwahise gucikaho igice cyo hejuru, ariko mu by'ukuri bikaba bigaragaza ko ari ibintu bidakanganye cyane kuko Imana yamukingiye ukuboko. Rero mukore subscribe, mukomeze kugenda mudukurikira, muduha n'ibitekerezo muri comment, hanyuma mu sharing, mu liking, mukomeze kugenda mutubwira muti mukomeze cyangwa se mwazatuganirira kuri ibi ngibi ubutaha. Ciao, hasta la vista, hasta mañana. We love you so much. Stay tuned. Always we love you more. I am urabonamo, I love you.